episode sang view sang na view. Welcome. Thank you so much for joining, and I'm very grateful for your support. Keep giving me the support. Video thalak tabi maram se ko yung kano kaka charang sangye buka. Karang sang bada sunatana ate te thaba khar chille degi khoi gi agi channel branding je hong to ke to kari ong do no khoto no game sta ta da bulo. Aduna ai di kisha on crack se khara thajaba yadaba mi mali da no ko ai channel thajaba yadaba adu ma male ba aduna si hong to ke na khan bani da adu gi ai ji matam khara video thagalak tre tha amamu adu hoji ai hala ai video pasan thagalani ai ter ka khota pai re loi lai re adu ai ni sinam mi se ai camera ai kano da laptop ki camera da ne duna quality kya phajara su sina khar lai duna ai channel sum support ga di camera quality jo heng kala khani aduna adu yang atars hoji ai ngasi pa de Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday popo numit ki matung ina para ge no yu popo numit ki da adu time stamp no chaksle yang adu my tors. Okay, so aina have the work if you want a personal reading, please reach out to me. Aina quite specialized to basina nushino ni terata and cartomancy to yangi sigi regular terotina tawato pa seasonal yangi, and it is very accurate according to my customers. So when nushino any problem like that can meaning but I want to hire or Instagram to reach out to or at me first customer like first time customer already 50 rupees, aduga returning customer already 25 rupees. Aduma later. Second thing, if you're someone in a relationship and you just want a normal digital art with your person, let's say like this one, say any it's 100 rupees per art, and soft copy that hard copy print out on a pamazo kanuni kangu sigi hard copy pamazo ai print out oraga no address thake adugina external 50 rupees samsang ni ko admaina. If you want it, reach out to ai art ki page so ai kan Instagram da link tawge, and noise kai gumba not just couple ko adu kai gumba noina any art am pamaga so art am pamba habadi mi amagi namana bagi natraga noina ngausaba artist ki for example BTS ki art, and noina faceless pam de sak yaw pam hai ga su thalaya aduna. If you want it, you can order it. I reach to higher, and if you want to know more, just reach out to me and I'll help you. So I Instagram gi, if you want to reach out Instagram gi lan links ki kalo happening, and see you soon. Ay makamakatay sa mga torokani. Okay, ay Jose Sunday gi shuffle tawra yang bolo ere aham da Sunday gi tari si yung King of on tena di uramani ko ado King of Swords ya maze ta shembe maze ruler card ne ruler habedi maze king thawa ke dawi rule tawe aduna ruler card ni na maze aya matam da wakhal je ningthau dong na khale ningthau go dong khan bo khal hair gadi jona paper pa taw da ba amle da Sunday jingi ni ko ji pai je kaw ne mo Sunday jingi hoji samoi je ningthau dong na khal khale hair bani na moi gi mai le na de moi wa khal na tra moi na pursue to pochai sing je law ga mai le na ba hai ti ningthau je dum ba phire ka law bu khot ora mi da na ko mata ma gi aduna moi je hoji se law tam bani khang de atraga kanom hadi yamna righteous oi ba yamna achumba chatpa dugumba ga achumba chatpa hairina lo ga mai rena ba Sunday ko dimak chumna chatle haba laita bani na hojik se moi je Sunday poppa jing je kanom mari marang ama tawna re moi gi life habdi si card ki thoi ba pareng je ni ko ado mari marang je kai ga mai rena ba hamda lo mai rena ba traga for example police case lawsuit anything adugumba ma tawri ba adugumba ma tawri aduna aduma face tawri ma je yamna wakhal je analytically khaleba analytically like yamna chumna ai si to si tawni si na phai si na phatte kana wakhal to pajana khan bada ani suba card sina tarisi 4 of cups ai khujin je yeng bikano ko ai di khujin sam khara hite 4 of cups ya ma je card se de yeng bada ma je khanjana ri ba khanjana ba card ne ba ko ma je ai tawri chumbar lambra ai na si khali chumbar lambra aduma khan ba card ne ba aduna sina takpadi ma je sigi lo su sigi maram ma je wakhal je khanjana ri yamna kahani charang
ai si to na phagara si to ma obviously mi khudi ma phana wakhal je analytical or ju phana wakhal je khan ba heraga ju khanjana bi shoi da na dum tho da bane ba ain to ji chum ba lambra do khangning bagi degi mi ngon da hang khot pa ju hangning da ba the justice have a card on a tare on the tare but sina high justice have a meaning kaino khangwa the justice card on the tare si maram je kaino habada kaino ma unfair bam thoeba sunday jingi kaino life si da hoji situation ji da ado unfair bam tho ije si je achumba chumthokna bane mana wakha khanja nai si bidi sigi मीन रूलर हुजिकी नोई केसे लानी नट्रगा चुमिन रूल तोरकदम मीदो अदुदना नट्रगा फॉर एग्जांपल एडमिशन फंगबनी हांगदे कॉलेज ता आदि अंडर ग्रेजुएट नट्रगा मास्टर्स डिग्री के कागे हदि परस्यू तौबदा आइजे खलक्ट्रे खोट्रे हदि दुगुंबा अनफेयर मीन्स अमा थोकदोरी बो हुजिकसे अदो सिगी किंग ऑफ रोड से चुमना दाइको किंग ऑफ रोड्स सिदी चुमना ताइबा किंग ऑफ रोड से चुमना ताइजे मीनिंग से कइन हमदा किंग निंथौ लाइरेको अदो निंथौ से मासे यामना आई तौरिगे ngamni habado taulige ngamni sing any situation am thengna jano ai mayok na bangamni sigumba adugumba haiba karne buko aduna situation jina yam kanna sohala bradina tab hadi mentally ni ko mentally ai wakal hande habado adune ba sande jing ni taurije degi the hanged man has on the na taiba si on the na targa di ma je kaino habada तौरगा sacrifice तौनिंग दबदन तौबा संडे जिंग हुजिकी मोय सिचुएशन जिंग मतोंना sacrifice खरा तौब दका तायु sacrifice तौनिंग दे तौरगा sacrifice मरम चुमना तौदब मरम अचुम बई दम sacrifice तौदबा अदमाय ओय मोजे को मरम अचुम बई दम sacrifice तौ ननंगमनी दुगा डायलॉग चले अदु हुजु नो सिचुएशंस माय तौरी मरम चुमना sacrifice तौ थबेंगांग दो चुम चुम वाखल खल तौ को इन हाय दिस ज्ञान तौ जे एना पादो से मंडे गिनी को मंडे के पाब सिदा हम बताइस 7 of pentacles cards de mun ne yembio se de mi je am thoi no ngata no leiriba ado ma sigi haining je kaino habadane ma je mai wakhal sida mande pok mi jingi wakhal sida aina tawriba thadariba effort sigi matung ina ngonda result phang de kai khanjabado abedi aina effort che su yamna nongan dem tabu tum de jadan thadaraga ngonda phangmana khaji katang phange kai khanba adugumba matam pi time period oi ko jikse abedi aina thadaba effort tuga थोगलेबा सक्सेस तो इक्वल ओइदरे हेना लेस ओइरे कमाय तौदनो अन मथंदा वखल पंग खंजबदो वखल हम वागनो कमंदे वखल वागनो कसु खलुन मतम लाकनी होना बद कलो सुका च द लवर्स ओन तेना तारेबा द लवर्स हैबे से ओन तेना तारदि कइनो हबदा नोइगी नुसिना बका कालेबदो हदा खना दोरीने आइसु मंदेनी अदो खांदे अदुगुम इदे वानी आइ लेटर दो अलै नोइ नुसिना बलै मी गइने नोइ हदा खना दोरी अदो हदा खना बमारी मरांग तौ बदने कनो तौ ओये वांग बदो येंगांग ओये वांग बदो नोइ दो वाही मचेम तंग सोय बदने आइदि पुंसी गेना वारौनारगा काइना बखोप थोकनी अदो होय नोइने काइना निंग दि खंग देखो काइना निंद्रदि वादो चुमचुम ना येंगांग नु पावर सिन पियर्स अदो मलाइरा अदगी मथंगी दना द हेरोफेंट The Hierophant has a religious way, lining, but not a for example, conventional, conservative, but a card never go. The sea card say reading on the Taragadi. Moina hiding is a Arab example and Piego. Like Romeo or Hydrocalism. Nana, I see like Comzim the Camp has a Yauro habito. My arms are known that Chabang but token in the Nako. Aduna, Adumahuta, it's some hoy and a haragadum, happy October the non came chick didna. Aduna, abedi kind of social construction, social conventional or ba society, not anything, adumbagi, rule the rebel tauron haba, Zuzi anything on the net. Kana Bazia, Nang Sigi according when habit according to the Kana and Haba, the habit according to the option or an amount of intel and an option or happen at take on. I mean, this is not run vegan. Matangi dana Knight of Pentacles. Knight of Pentacles have a card. I know Taurigang a me mana canum to Cambridum Tawamani. Aduna Pazana Wakal Tadaraga Ishima Honing Kalagadi or do the Honoko Hojiki and then on the Dudam Kanan in a high Monday. Chexulu. Last 3 of Cups, but on a tenata. 3 of Cups on tenata is at the video marketa toker. Okay. 3 of Cups and Hiza. Now, since you know I do put super lady, I call it rock and I got Tina in ever don't and I go.
nang hona bu khop do nang kaw tho amale nungai bu taura ga leiga nu nang thabak tam ma onjalu hai ne si card sina is hoji ki na du leira do aina sum khamba ne card ke khwai de last dek ta ne si ji yawi ko Ace of Pentacles nang ngasai paisa gi khara wa gi bu do khambra adon paisa gi wa gi bu do yang wa ga nu hai ne ba Ace of Pentacles na hai se no nang paisa gi ma de yang wa ga nu paisa dum la ka ni ko ka ni ado nang hona bada lep kano hamle hamra nangi thadar effort to is engon da success yam phang dab jam thadar ka do no na khan bada khan no ba adum nangi thadam chang dum thado ba adum ma leira man de duni nushina ba khanen ya da sekselu ko tona dana ba selo ne am nushira di tona ninga di khang de dum tona thokai da we na trane hai sa ha adum leira okay Tuesday nangi taisi ahambada kai tare the death card so ona tena tai ko the death card ona tena ta bagi meaning je kari no haibada nangi situation ama je hong yadre nangi boss nangi friend nangi nungsinaba lover kanam situation ama nang family bu ogara mo ogara hong ga dinong da kana doine ba ado kana ga do hong yadre ba abadi let's say for example nangi nushina bam leire nushina bu do nang na di nushire khala jab do nang na phajana haire ba ai smile smile to re khole ibain tok na re jab tok na je su ya da bu nang tok na ka ni kitang free oi de no wakhal do ko ado tok na si su ya da ba adu gum like yam ira cham cham na example am bi bani ko use jing ho je adu gum situation am thoi kanom ma si je ma na kitang situation je khoi ha ga kitang tak lo ya thok ke ba ne no ngone am kana ga da ba do ho je ke ne ma je leng o ya de ba ado nang problem je tum leiri Three of Cups nang jo jik relax so mata nang yang ware nang jo khara potharo na hai ne na tra nang kitang ngai tho potharo ha badi ko nang wakhal to kitang pothalo nang je hujik khara karam je yaure si jana hai je nang je kitang lonely oi nang depression chang dore nang jo wakhal khara ware na hai ri do nang kitang ngai tho na hai ri degi the star wakhal yang wa ga nu nang nungai matam lak tore hai ne the star je na hai badi nang hope nang future gi kanom nungai bam lak dore hai bani ko similar ona tena bada King of Pentacles ona tena si chak mani ko sige ona tena bada Death of Cards se sige meaning je chak mani ma ju ne project se successful oi da ba thabam to kham bada o hek oi thok ta ba dum boi ga le ba duga tu aina nga sa ha ba wakhal ngai da ba gi do The Hermit ona tena dai je sige card se mathanda ga kano lantena ma thala ga ko cha chali je mathanda si je ma je am lonely oi re ma je wakhal yam ware adugum ba signify to ba card ne bu ko adum leire aduga last ta sigi the emperor se ma je apaba card ni ko apaba card ne habdi nang je lanthum changa ani natraga nang je nuai matam yo godor hamni nang jo jik wari male duna card sina haining je nang on nang jo nuai matam yo dore wakhal yam wa ga nu sine ba tiu se singa ai se aduna aduma khangjalo wakhal wa ga nu wakhal wa phata bani isai khara nuai no bata no isai recommendation pa madi ai gi description da ai gi Instagram gi kano yang ngani link yang ai message ta ta thajalo wakhal nuai tabi ai ta message sanjilak mai tos isai je kara hoy Wednesday hello hojik noi gi aham pada tari si aham bada King Queen of Cups hai ba ko Queen of Cups ina ma je hojik noi se ko noi na kanom khan baga thokna hani hojik on mai oram gani ko ai sum khamada duga noi je hoje nushino de amna nuai nushinari hairi ko adagi dune noi na khallaga thokka dum ma nei hai je sa nei hai je hojik noi na chindagi thokani ha de wakhal da khan mani ne kanom thokko je tum thokna ha mani na khara adu yeng sa lo khara adu duna nong da kitang kana piri ko du khamjalo mathang da Wednesday jingi Six of Swords da hojik se sigi hojik card da mi am hi hola chatli ko adu noi je athapam na chatpe ai journey am chatpe ai ko yam ara pana tra journey am chatpe ai na traga nang je jaga ma de awaba ma de gi ne kitang break phang ba ai hojik nana na ngai wai khalam thabak ta gi thabak sti lo ba ya pani khangde na thabak tok pani khangde ano thabak phang ba ge dum ba ai nang na haina da thabam to foga nang na pam jab thabam chat pa do adugum ba on se adagi Queen of Pentacles se ona tena dare
nang na ignore tawri da pot aba ignore kan tawri nang se hojik se nang ignore tawum di thok taba si pot se nang da swing salu da bodo yeng da se kai khalaga adamai kan tawri ado du to kono phatte khaga yeng jalo adagi 6 of Pentacles se da si card se kai no ne urjunga re kai no jine hanu bajine amna hara ora ke ke no pi di ko bikhani bangang jing sida lai bangang jing sida si je nang je khara mabu masai khara phai ko nang je mau phabda nang adui mahi char ka dore bo jik se aduna nang je mau phami di aphaba dum phol phangi da na ko adune mo sida hai se adagi Temperance cái card cho wow thề rồi không được game ta được Temperance si chu nè cái đó này ba nang je good luck yam la ka dori daw yam ya dori ado ngai ba ka lo ha ba do ni hai 6 of Rods si last card si ong ko si card se ma je lan cha lo ga lan dong ngam ga halai ne ba ko aduna nang je na ga waru bu khol bu do adugi mahi phangani nang je wari ni lan halak pada khwaidagi phajana lan chho na pada khwaidi phajana fight to ba soldier do warrior do ma se dum ning thona ga mana pi de na ko adu mai nang je hangai waru bu mana phang do di good luck okay Thursday hello hoji Thursday ki tarikh ja khwai aham ba de na again 4 of Swords 4 of Swords ma je anai yaw ba hai ko anai yaw bra na tra yaw ba ai na traga nang je life pressure me am dona nang je am wa bu nang khara potharo ani je mo amani ko indication pi ja du gumba mo oi ba ai the gi mathang sina Queen of Rods si ge card se mon ne yo ko sida si Queen of Rods ma ja to gi mati yamna charming oi ba yamna even sathi ba kai ko nong sa moi ga je te han bangam ba adugumba misak ne haba aduna takpadi plus even si jong ba mathangi card se Knight of Swords ma je kaya ni amna charming oi mi ne haine ba noi Thursday pok mi jing noi jing je noi huji any ging se noi jam charming oi noi je mi na ngam na da ba thaba ka je noi charm duna mi je sumat bangam ba do amai oi ko noi je pai yam pai adagi mathang the Empress have a card si je yamna female energy pui ko ado si je na tak pa kano jai ba pregnancy oi kano pregnancy news lak pe ai jo hai bani ko aduna kai gomba if it is relatable to you just so you know pregnancy news lak pe ai if you are waiting for it adagi the High Priestess si card se ma je yamna religious oi ko adagi ma je mana khara mysterious oi ba ma je noi je Thursday noi je mysterious oi noi je wa ka hadok te adagi mi ga di dum loina tina ba yam ya ba mi na di yam nu shi ba azmai oi ba du ga di noi je mi amata na noi je fully khangbra di am to oi da ba do khangbra TikTok ki se je kai den tha lai si okay aduna si ma'am je noi ki khangda noi na mingo da khangda ba noi na ju khangda ba yam le ba ko situation me am gi maram da aduna si je noi je dum ing na chikna phajana ka hani punin phathar layo khang kani haine duma lai re so da na khang kani ha re adune hoje je ke na ka sam sang de Thursday gi no yam charming o mini hello Friday ni ko je na pa de sa aham bada 5 of Rods chumnengo mi kya khane yo mi jing pakan khana dra ako ko to mi pakan khane se si one te na ta ba ki card si mi ni kai no ha ba na no is a kola pham phatta bani ko no juni jang adi hojin nang koila pham kola ga phama ma di tingkhal on sa si se Thursday pok sorry I'm really sorry Friday have ni ko no ki situation hojik no lai ri se cooperation teamwork taka taba situation ne adubu mi jing jina ne noi mating je pangning de teamwork pinning de dagi nang jina thandum tar lai bu hojik se amai oi ri ko mathang yeng si Temperance the Temperance je ngasai kan si je pau nungai bagi kar ne ko nang je wakhal war nu pau nungai ba lak tora bani nangi ai phana ba tawrak ani hoji kana ha ba gum kar ni ko aduna
noi huje nang sigi problem ma leibu na wakhal waram ba yai ko adu war no haiba ne ko mathang kisina oh sorry I'm sorry I mic sini si ma'am 10 of cups 10 of cups hai chumna le ga yamna asa koi family je yamna phase yam shi yamna hara le adu gum bane ba adu si on tena ta ga noi je family je se family da wa ma sam sa gi show palang lang na ba hoji se ma tawri ko show ma sam sa odi show cho ba khana ba chaina ba khara thoi ba aduna family no phana khana chaina ga ko skai na ba yar ba aduna adu gum ba da yam kai na khanjalo no haira ko hoi khanjan da ya da situation like ko do ga su yamna for example yamna extreme of a decision ga lo bu do wari ni aina khangba da mi taw ba yaw imung da khana re chaina re haira ga chen gi bu gum ba nupi chen je la ko gum ba do extreme of a decision lo go no sini da family is family na dum khan do lai re sini adagi mathang ki sina 5 of cups yong sida regret to bodo to dre ko ma si hedo ki bagi si ja si card sina haini ki je ma je kai no ne ko yam law ngang mal boi ji ba si card sina haini ki je nang je past to ke ba past ki relationship ka for example mi kai na ki ba has ai du ko example ga da si ko example jena khar bhap ta ba da khar nu ai ba lai ba du gi ne ba ado family ki relation or ga su kaina ki ba khot ki ba saunar ga kauna gi da ba adugum ba jing do noi je hujik look back to ba ha mung yang as adu do ain to mi du soira jaro kaina ga mai khal ma do mai khalli bu jik se ko adagi 2 of swords no pi jong mami ka khum jara tai jong okay ha 2 of swords na hai se ma je huje mamit khumjale ba thangani sa pai ba thangani pai sina ha ba ma je nangi situation dugi asem je urakane ba na asem khangma pam ba asem je udi urakane ba friday ko ado ura kadaw bole ga ju kitang thabak changane ba kitang pari ni mi du da hena gi gi taksan mani khangde amale daina ado mana khara changane ba lasi card sina queen of swords ma je widow and is khangne ko lukrabi oi ni have nate pakan maze kahani lukrabi jing sum yamna respectable jo oi gali no kai na ba moi je yamna hona ba kali masa do masan haidi ngamna ba chana hona ba da kano yamna hard work to idena ko aduna moi si card sin ta ba nang je yamna independent oi ba woman na independent oi ba men yamna independent oi je ba na mingonda oi ni mo pa da nga da ba pasha nu sai da ma mai na hoi independent hoji hoji nga ga su ai adu do yari ki khara athu ma tam dai je thabai nga am taw da na tra kanam kanam ai gi isai financial je isana lepcha ba nga ma ga mingon da nga ning de mingon da dependent oni de kai na khan ba dung wa khalon pu ba mi oi oiram gani nang si friday yo malera adu ne hoji hoji friday gi si pablo re khoi ham ba da hello saturday welcome nangi aham da tai si death card sina ha ba je nang situation amada nang je hujik kitang leng to leng jin taw bada ko nang je kana de nang situation je solve do ne ba ko ado hujik ne di leng ya dre ba duna dum pal lai re ba mathang card sina kai no 4 of pentacles is 2 chumna re dikha dawai se yam greedy ba mi ni paisa ang ja kon jan tham ba ado si on tena ta ga de nang je hujik financial yo na no da paisa la ka do bole ga su pal la ga lai re ba ko palaga lai bije nang hoji kitang delay tor ga la ka da pesa sula la ha ta kitang delay oi ni ha ba dum lai ra page of pentacles si card sina jo hai je nang apan ba lai ra ne ba nang gi situation si gi nang hoji apan ba khar lai ma le nang gi thabai ngang na khang ne nang gi lai la stam ba gi maram da ni apan ba khar lai si gi apan ba je nang ja adu duna nang ja wa hal le ba jik se card se ko pan ba je nang nang ya pan ba solve tor kani hai je nang tu si card se ba 9 of swords nang ji am wari ba hinga tu bon song khang da na ko ji gi problem je na tum wakhal da khal le ba gi adu nang si ja darkest time before nongan ba adu ba hai ba adu na si je si na hai ni se now ji ko dei awa ba pi ke ore ba nang je wa ba da ko do sidagi ne nang ja he no wani ai te sidagi dina nuwa ka dor ne ba sidagi de dum nang je apa dum thola ani daw ya ba ta thola ani du nang je si situation de solve tor ka ne ba aduna
थाजब थमसी तो सिगी द स्ट्रेंथ कार्ड से हो जी जाओ चुमना ले दिया हम ब्रेव मनु पी नहीं हो बा इसे वहाँ जनता आड़ी कहीं ना दाव खया देना जे हंदा सैटरडे अदुइसु यम वागा नो मियोय बा जे पुनिसु बा दाव यारो है बसु लेते आई हदक सही जे में दाव यारो है बसु लेते नंग दाव याबा तुम लाकनी होजि के नि यम वारो नो को दुनी ने हाय दिस I hope you enjoyed your time in this video. Peace.